Selamat datang juga dari grup Tokol grup Tokol Kanjana Anggun geniko bada riri kong lakon juga bada masor si mabuli teng kamari madeteng rogon karya kong lakon juga saat semakin selendang sutra si bodin rosaki kesampurnaan satros epon kadinto alero alerpo akulur de ayana Agnes semajirana putra Madura kong lakon juga pasaing kalaben pisan ebon ayana Sultan si kesap luar si majirana rogon karya Allah sapisan padandi diculuk padandi gelar kok sayana Agnes aja culuk selos alos si ayana Sultan aja culuk si kesap luar dalam ya tak tahu dalam bocah itu tak tia tak bocah dalam ya tak langkon Kak Dinto pada permintaan atau permohonan dek ketua loreng Kak Dinto bintang tamu epon enjo mataritan epon bapak tuan rumah mi bola paring anggur anggun deh lopot ratina nale mata norok tinju nale aduh akan lampiin dia beda se atanya tari ular gun tari ular nak ya nak tari ular ya mon tari ular rampuang kui kan piseksi kak ambu boleh ngari ya tari ular berem jadi kan nyaman mau nabitra bisa berolah ya ngaruah dia tak santa bitter saat dia buat nasok boros mun labu tak kira tak jirbo ti na cepat mau kau orang mau nedi nak nyapa kai dabun kabit siapa kamu sojo patem muso berapa muso ti na cepat usia semonan ngecung benang ini kamu nyena gendeng kak berem aja ceplak panding ngambeu muso kembura kelak pandi tak usah narik curug Satya bareng kue tarik curug saya potong aku sih wala na bodo pa kendengan dan indah pamili tak kira ndik cara dia indah pamili andi kia telok ane kayak ngosa kepi cak apa cak rosak yan ada apa anang tuh ita harapan jo pokoknya niteng tuh cek niteng tidak sabuk kinjon jo apa namun tak misrama gendeng tak ngonteng atau cek saja ano gente misrama tak kira ndek muso so sompan njong mondek ba berema mana berema ndek tak kira ndek jo muso iya muso kalau ban setem geding tocer lo mampai po tocek mun laki lebih nih
Putra Madura. Putra Madura. Mangkin. Tak bisa. Tak ada orang aju pada tidolong. Elo. Ini ngaki. Puru kandang tengah topeng. Kodu mon bengal ngalak pesena, bengal de tolong. Ya. Topet. Merah good dia. Ya. Topet. Mak banyak orang abri pese yo. Arya orang di maan. Engkau ria merah good dia. Ya tak suara dalam. Tak ning Joko. Ya ada ki ujung-ujungnya kalau bese nala tahu lah. Jela Rampok tak kening rampok. Iya ada, dah. ada palsu saya miratnya. Sia. Palsu. Siapa beri ukur? Palsu nak jela. Palsu. Ina ramun palsu ke bain mainan saya kene. Oh ya nak. Nan. Jela murid habion ni mana. Ahwiani mi egeding jeregeun. Mun bodo orang ahwiani. Mun tada ahbiani. Pada nak buat namun bodo orang anggun. Mun tak ada orang ah. Ambiatun. Tak langkong serocok cacaan ka jeregeun mi kiri gua ka. Tak langkong ada masuk Yusuf palepa. Tak langkong ahwiani ngejungi musuh ni kak. Ngejungi musuh. Ni kata pun na musuh ngejungi. Misra mau buru jurah gendeng dek opon keng tak pergi kaula. Bok nak ada. Pese nak pergi ke Serawi. Matura pes aja bae lang rek. Kira bodom pabito dulu. Bocah na bu, nang ijung apa? Jana walang keke. Ayak talu. Semajarana Putra Madura pisan ben ayana sultan napa boleh mamana sultan semajarana wa arukun karya sesapisan samangken pada sampurna sataratan wa laban ka rahim andi taretan tantona ono sataratan pun pada nyotko tantona andi karja ono ayana Agnes buat mamana Agnes apisan pada ngudena ayana sultan napa boleh mamana sultan mun aneka ayana Agnes le sapisan ben ayana sultan salanceng ati ka iyarep Jomak ni
Sultan semajerna arukun karya Ayana Agnes wak sengunceng badana kenden Apela jimateri Ya Nadiawan Abu Sarah Putra Madura juga Podir Maksawi juga Nakatik Benar Rapat kalebun alawi kang saidi pada oka Nabi pule wak musi anjing Ayana Rafiki juga Niko Podir Saniati Ayana Rafiki Sakalangkon ayana Agnes pangistune Kak matraya masjid bunganan ayana Sultan Muhammad Syai juga Pondirap Abu Nomo juga Ngatik dan Wak Tali Abu ayana Vina juga napon ongko Sang nunto pada apono Kak macan pada apono Kalebut Alwi Sakalangkong Asad Segalancak Murahmat Ayana Agnes juga Mamana Agnes juga Ayana Agnes Semajerna Aniko Putra Madura Majerna Aniko Putra Madura Akrab loreng semakin pada ngiring Buat ayana Agnes mamana Agnes Bukan Raja Putra Wak beda ayana Sultan Mama Sultan Along konong Tata sampurna Ayana Sultan le Mamana Sultan Aniko Tungane Mbak Sesa Pisan Majerna Aniko Rukun Karya Ruak Morah Aniko juga Pondirap Niko Murah Bisram Emangku Nyampe boleh adik kok maeduk loge Aniko Ayana Fitri Aju tak turun murah tak andek turun Rasa eri du enek maapodok Sakalangkung ayana Tretan Fitri Barso Juga Saipun Bahri Tretan Tali Juga Diri Ayana Citra Ruang Hogi Juga Maapodok Aniko Syariat seberang Madura Aneko aduh adek setak ronero Niko Atile Tak katik kalan Sarean Mada tengah rukun karya Ngirim-ngirim onlaonan Ani kok pada sairi Ketua Raja Putra Saiful Bahri Cukan Diri
Citra Bella nika ati sing ngelok dalem kok nika rison jekan ayana Gibran nape boleh nika beda Imam Brawijaya Kak Murahwan ruak mas orma belia tengkang sakalangkong pangisto